bà đã chuẩn bị xua bom ôn chung chia tầng óc chỉ tìm một trai chỉ xét bom ôn nó nông thì cầm mong đại á đại tài để tam lan tu sân á tập Facebook này để cảm xét hai số chuẩn bị xua đã sau đó chọn nông là cào bờ tê chỉ xét là tam xã cùng không ai không bần đà bờ tê nông bị phục lô hai chuẩn bị xua đó có ba sẽ cả ân nhận thá hai năng để mình tìm tí bom sẽ dàn tha để mình một pha mình những chụp khné nó còn lại gì thì nông là nó ngồi đấu mặt đo lấy kêu mặt đo kê hạ than nè mình ti bằng phí hay nhà mình coi ti bằng phí đấy nên đấy ở đây là mình tìm rồi sai nhưng cùng tìm rồi sai con ti bây giờ bạn đặt một thà để mình tìm phí phần này mua lào cá nó mùi tiệt và lào vào con còn là để mình tìm phí nó cứ đăng sẽ cam đại cùi mùi và cả tràn tha đấy ta nè mình tìm phí đó nó đang làm mình một và cả tràn tha này ôm bật thòm chấn ngày đi nhom xong lại nó có đi và hay pi nè lệ mình pi nè tiền nó có đôi khi này bòn sài hay nhà mình một pha nó có sạc cam này chuồn cá mà còng bọc loại nó tấu sạc cam cho là na snai hai chia thầy năng nó sụt thô nè hay ở lâu đi trong sông lại là con nhà chiều châu mình to bây giờ tua tiền hai ngày tròn hai mình thì bằng pi bàn nó mà sẽ có đầm bay tu chọn chi cứ còn mấy nhà bạn sẽ và cứ mà sạch lạc nó cứ miền tây trong phố nó trắng là đi trong ban tập tu thải ca rồi hai khi thải ca rồi bao ba ca ân so với chí chỉ bọn say rồi bao ba ca chẳng tha đâu chất nhom đi có câu bật thom rồi $50 nông nút co sang salarian nó đầm bon ở khát có $50 và kênh phải chạy buônประเด็นจากคนซื้อหายแต่เตะไปเจนิปนตัวนี้เกี่ยนั่ง$50บอรณาปัจจัยอ้วนประเด็นจากคนได้เมียนจุงมือสโคมทรอบเชียบานเราเหมือนตีเป็ดลูกสังได้กรองกลางเยอะๆบานจอดถอนคือจำนวน$50ได้ให้จังสอบเต้าคือ$150ให้ทาริกาที่บรรทอที่จีทาริการะบบอบาสิกาเอ็นฉันท้าได้โจลสรบออกจำนวน$480ถ่ายยังnày nhé ba thầy trang tế nông đô nhà mình bàn chạy đôi tòa tàu ti mối nhà mình ô bật thom từ cua xá bây giờ bọn nó chạy đến cứ thật nó nông phun đồ nữa nó so ti cua xá để cọt chuối nhít nông cô cùng nông cùng rừng lực thực chất ở miền ca to su mình to tiền chắc ban này tha nè nó chạy đến mình bên ai cao thế cứ bom ô nó ra về thế chặt tóc đã cột nè còn là tha ca ô bật thom tamสเทียนั่นคือการเมียนสิ่งนี้จังในมิโอปทอมมวยครัวซาจำนวน$50โดยเฉพาะปีครัวซาออก$100ให้ก่อสร้างสลาเรียนโนดมบอลอะไรแคดกองนั้นคือ$50ให้บรรทอมโมคือช่วยโอปทอมดอลกรมครัวซาได้กำปงรูนเจดันแค่ดาราตนาคดีหรือมันโดนคดีนั้นจำนวน$50ได้แต่ยมหนึ่งจับเตาแค่ดาราตนาคดีมนเก๋ไปแต่ยมตัดดอลประเทศกัมพูชีในจังหวัดนี้บรรทอมที่คือโอปทอมวอดได้นอยจอบผมแดนยูนจำนวน$50ได้วอดนั้นไปชมชาเมนเตนยูนแต่งเจนจักรโตให้อัดเมียนพกยามไตรทมนาตัดดอลเลยให้บรรทอมที่คือโอปทอมจำนวน$50ที่ตัดดอลมโหบา5สมัยไปเจียปราโรงครูมอปิดได้กำปงสนานวอด3ปีแดงไซกอดกำปงต่อวานั้นจำนวน$50ให้นั่งประเกณฑ์ประเด็นจากคนเซิงไฮนั้นจำนวน$50ได้ให้นั่งอุปธรรมเนี่ยมินได้เมียนมหาดิษดอนเราสังกัดจากเหตุผลนั้นแต่กรมการเงินยังตายในจอดจูก่อนนั้นจำนวน$25กรมการเงินในรายการบริษัทจำนวน$25จูนอยู่ไปจนได้สกัมคือหลบคนแคมเรนvàคนแคมเรนนั้นก็สกัมจำนวน$30ได้ให้นั่งมวยเทียดคือประเด็นจากคนแต่สกัมเหมือนเต้นคือหลบตาอย่างพลิกมูบาได้นวอดเนี่ยกับวอนก็โอปทอมจำนวน$25ได้ให้จำนายบอลก้าระบบประเด็นจากคนยินรอธนาสเทวีได้โครง1-2ต่อวอนในเจแดนแคสไฟริงนั่นคือจำนวน$25โดยที่ในสต็อกเตานั้น$480ให้ทางการที่ยอมหนึ่งจับใจกรมการเงินยอมได้กองปงเราปฏิกรรมจีนนั้นบได้ไปยอมจำเรายอมตัดดอนนั้นอยู่ไปโดยที่ในทางการคลาดยังเท่าพญาเต่าเปลี่ยนทางการมวยจำนวนที่คือจำยอมเจ้าเต่าบาท
mùi tia là lao đi mà chụp cho mùi năng nè mình tìm tí nhịp xua này mình và chụp nè lời níคืออุปธรรมธาริกาtiềnการlợi muốn nó chụp vào tam tù sam và hai này mình อุปธรรม cùng rong sala điềnอะไรnhững còn là bậc ca phèm còn อุปธรรม phèm là lão mà chụp một nè nó tên cóคือcòn อุปธรรม แต่เลย cùng rong xây làสรอบตอนนั้นธาริกาก่อนอ๋อจำนวน$555 Canada chẳng con nốt ti muối thì mình bậc kênh อุปธรรม ไปเจียปลอดรองครัวจำนวนใดลีได้กำปงสนาวสามปีแรงใสนั่นคือจำนวน$50ประเกณฑ์บกรณาปัจจัยบุญประดัชกลทัดทางสมางแต่เจียพระเจ้าอธิกาวนั่น$50ประเกณฑ์ประดัชกลยันรัตนสุเทวีนั่นคือสมัยปัจจัยบุญคือประเกณฑ์ครูนปองตอนนั้น50hai chỗ bọn cá hạ sập thành trang này mình nhé hai trong lúc có ឧបត្ថម្ភ គ្រួសារ ពីរ គ្រួសារ នៅ ជា ដែរ ណា គឺ នៅ ភូមិ ដង ហ្នឹង គឺ ដូច ឧបាសិកា ចន្ទថា ក៏ ឧបត្ថម្ភ ដែរ ចឹង នៅ មាន ទី 2 ហ្នឹង គាត់ ឧបត្ថម្ភ គ្រួសារ $50 ពីរ គ្រួសារ អស់ $100 ហើយ ជួយ ដល់ គ្រួសារ ជា ដែន សម្រាប់ នៅ ខេត្ត រតនគិរី មណ្ឌលគិរី ហ្នឹង ជួយ ឧបត្ថម្ភ ពង្រឹង ស្មារតី ដូច គ្នា ហ្នឹង ពីរ គ្រួសារ លើ ហ្នឹង ក៏ សម្រាប់ ជួយ ថាបញ្ជាក់ថាយើងនៅក្រៅនេះក៏យកចាត់ទុកដាក់គឺគ្រួសារហ្នឹងក៏$50ដែរហើយសាងសង់សាលារៀននៅខេត្តរតនគិរីនេះចំនួន50អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងនឹងបន្តិចថានៅពេលណាដែលគម្រោងកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ែងលើសពីគម្រោងគឺយើងនឹងទៅចោះទៅតំបន់ខេត្តរតនគិរីគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកដងមាសគឺប្រជាពលរដ្ឋជាប់ជ័យដែរហ្នឹងគឺថាអត់មានសាលាទេហើយកុមារច្រើនមែនទែនដែលឥឡូវនេះគឺកុមារដែលកំពុងរៀនខ្លះហ្នឹងគឺខ្ញុំជួលគ្រូមួយខែ100គ្រូបង្រៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅក្នុងពហិយគ្រឹះសាសនានៅទូចមួយអត់គ្រប់ទេដែលយើងចោះទៅកន្លងមកដល់អញ្ចឹងសកម្មភាពយើងបានធ្វើប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំមិនតន់ប្រកាសជាសាធារណៈដោយសារថាយើងមានមួយកម្រងយើងឲ្យជោគឲ្យចប់មួយកម្រងសិនមិនយើងបង្ហាញមួយកម្រងទៀតប៉ុន្តែកូនសិស្សហ្នឹងគឺច្រើនមែនទេសាសាលាហ្នឹងហើយដៃតំបន់ហ្នឹងគឺមានជីជាតិណាស់គឺថាប្រជាប្រដ្ឋដាំតែក្រូចខ្លងម្ដងផ្លែហើយចន្ទទីប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនយួនហ្នឹងចេះតែរុញមកដីប្រជាប្រដ្ឋប្រឈមអាហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនមកដោះស្រាយចេញរឿងការបាត់បង់ដីដូច្នេះបើយើងទុកឲ្យគាត់នៅឯកោអាហ្នឹងវាហិតទៅពិបាកជាងហ្នឹងទៀតចំណែកប្រដេជគុណសើងហើយក៏អ្នកមានទី2ហ្នឹងក៏យកចាត់ទុកដាក់ដែរគឺឧបប្រកេនព្រះអង្គចំនួន$25សម្រាប់បច្ច័យ4របស់ព្រះអង្គប្រើប្រាស់តខ្លួនហើយប្រដេជគុណដែលឈឺនៅពេលលោកសង្ឃគឺប្រដេជគុណហ្នឹងក្រុមការងារយើងធ្លាប់ចុះជួយនាំយកថវិកាឧបត្ថម្ភច្រើនដងដែរអញ្ចឹងអ្នកមីងក៏បានឧបត្ថម្ភ$25ហើយអ្នកស្រីដែលមានមហារីកសដនហ្នឹងនៅសង្កាត់ចាក់ហេខមអ្នកមីងក៏ឧបត្ថម្ភចំនួន$25ក្រុមការងារអ្នករាយការណ៍ពិសេសឧបត្ថម្ភ$25ជូនដល់យុវជនខុនខេមរិនយុវជនសកម្ម$25វិរៈសង្ឃស្នេហាជាតិនៅវត្តអ្នកកវ័នហ្នឹងគឺលោកតាដែលសកម្មនេះគេណាគឺចំនួន$30អញ្ចឹងសរុបទៅអស់ចំនួន$555ព្រោះដល់ទៅពេលចូលអញ្ចឹងអ្នកមីងបុកថាឲ្យបងចន្ទថាហ្នឹងឃើញហ្នឹងក៏កើតជាជ្រះថ្លាដែរគឺបងចន្ទថាហ្នឹងប្រកេនប្រសងលោកតានៅវត្តនេះកវ័នវិញហ្នឹងដកចេញមក$20ដែរហើយគាត់ក៏ឧបត្ថម្ភដល់រូបខ្ញុំប៉ែនពុទ្ធិធានហ្នឹង$20ហើយបន្តមកទៀតអ្នកមីងបុកថាគាត់ក៏សកម្មណាស់ដែរជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិមនុស្សធម៌ហ្នឹងគាត់ក៏អាណិតប្រសងដែរឧបត្ថម្ភ$20ដែរអញ្ចឹងលោកតាបានច្រើនដែរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកមីងបងស្រីទាំងអស់ដែលតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនរងគ្រោះក្រីក្រហើយក្នុងនោះក៏មានប្រសងផងដែរសូមជូនពរឲ្យកុសលផលបុណ្យនេះតាមថែរក្សាមានសុខភាពល្អហើយរស់ស៊ីមានបានជាពិសេសបងស្រីចន្ទថាគាត់នៅយ៉ាងក្មេងជាងគេប្រហែលជាមានមុខរបរច្រើនណាស់មើលទៅហើយនឹងអត់ទេតាមពុទ្ធភាឯងក៏បានហឹងពឹងឲ្យបានសញ្ញាកាន់តែភ្លឺកាន់តែឆ្លៀសកាន់តែមុខមុតដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងជាគំរូរបស់យុវជនផ្សេងទៀតសាធុអញ្ចឹងសូមឲ្យកុសលផលបុណ្យនេះតាមថែរក្សាអ្នកមីងនិងបងស្រីហើយសូមឲ្យមនោសញ្ចេតនានិងឆន្ទៈនេះនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រទេសជាតិជារៀងរហូត
แล้วยอมเรียนอยู่บ้านตอนนั้นแล้วเนี่ยมีมนต์หนึ่งยืนใบเนี่ยเรียนจิตไปไอจองขอจากการบองโอนยืนได้กำปงแต่โรงครูไกรกรอนะไม่จำบางครั้งที่รอเมื่อการโจรูอุปถัมภ์นั่งเรียนโกมน้องได้บ้างเด็กท่าช่วยเคยเนี่ยเดินน้องไกรกรอเด็กเบี้ยปะวะเด็กแต่เด็กน้องจัดนั่นจังมาเรียนจัดเด็กท่าจัดใส่ช่วยโดยยังฝึกบอลจังโดยยังฝึกบอลนั้นฝึกบอลเด็กท่าเบี้ยเคยเนี่ยไกรกรอยังช่วยเด็กท่าเบี้ยฝึกบอลเบี้ยแสดงมาเบี้ยจัดบ้างบอลให้จะให้เด็กช่วยน้องช่วยเด็กช่วยน้องสกัมเพียบหรือว่าคณะพระสงฆ์ครูจีดได้นะให้เด็กช่วยความเติบปีจำงายช่วยยังทำอีกานังโซมโดยยังช่วยความเติบโดยทาโดยเปียโดยประเปิดเด็กาลูกทามีเปิดเด็กาทาความเติบโดยทาทำให้ทายซาซาเนี่ยได้กู้ซาซาเนี่ยได้มันกู้ซาซาคือทะเลนรวดโดยเกจรังให้โดยเคลียร์ความเติบเนี่ยได้มันกู้ความเติบก็ทะเลนรวดโดยกิจรามจังโดยเคลียร์นั่งโดยนี่แล้วต่อความโตรเนี่ยได้เท่าแต่ความโตรจ้าบางส่งเอาบองโอนกัดบองโอนยังกัดนะไอ้กัดเอาเนี่ยช่วยเคลียร์มาเนี่ยติดเนี่ยติดแล้วบางพาไปจากครูไอ้ติดเตยกับใบโกนใจยังเตยไงกล้าวbà là ông con trai nè các bạn sẽ cả chăn thà lâu cho nên mình tìm phí miền là nó bên này đấy hay đấy mình chui nhẹ rong cua cây cao là hồn chứ mà vì nhóm lớn nhóm tới lọp làm bạc sọc rộng tăng bị chấn an bột máu chênh việc bột máu kem lọp làm bạc bạn chẳng hay trong khứ nạ để bị chia cho nó cây cào hơi thêm từ lứa rọt khmai nướng thư bạc bị chia chân tiền cái đàn chẳng hay không chạy nhóm đôi cả miền chặt sòng vây chắc chẳng hay chăm chuối đầm bầy thì chuối đập toán ai nâng chuối để bờ sạch trong kịch khơi ta chuối tới lúc chuối trong sừng cung ở bàn khạcภาษาละเวช่วยสำรวจบ้านคลาช่วยสำรวจบ้านคลาบ่าจังท้ายบ้านเมียนรำทายจังช่วยจังจังบ่าก่อนนี้mình cho bongสไลจังท่าสกรรมนะได้เจียวแซ่จองนะผูกเจี๊ยดนั่งหมอว่าปาตะกรรมกับปาได้ใครมันโดนสิโทษก็ไม่ได้ใช่ไหมยังก่อนเราเรียนเปียแต่ได้นั่งเพียงจังเอาบองโอนยังในฝักไม้นั่งคำต่อสู้คำเชี่ยเยี่ยมคำประหารเธอở miền Ca Lạc Đầu nằm chân chân là thành gì chân to từ miền Ca Lạc Đầu từ sọc dương thay được ra tăng từ bồn nạp trên tận đây tăng từ ở đây tăng o tăng từ cái sung sọc khắp ba ấy nó được chân xe bay sọc không ai nhưng khơi tay nhom cái thằng nhom tận nhiên bị anh dễ tiên đàn bản thân thằng mẹ chặt tham miền Ca Lạc Đầu thế để ai chuối bong ôn dương từ ọc nè bà con cha này mình một pha อุปธรรมโดยให้กำลังกายคือเท้าแต่ขณะปะเท้ากามโคบะฮะปะแต่กามไม่นั่งไงเป็นขณะนักน้องดองนั้นไอ้จิ๋วใส่ยอมนั่งมองแล้วปีนได้แต่เนี่ยมีกิจถ่ายด้วยครับจอมบ้านไอ้trongกลุ่มน้องนั่นสมัยประเทศขมายเนี่ยเขาช่วยสกขมายเอาช่วยสกขมายพวกยืนครอบคืนtrong Facebook ไอ้ขอสกขมายแบบบ้าวันยืนเจอมันแล้วจำช่วยvì sống này tôi chui nhiều nè tích từ bàn nếu nó bàn thun tích từ bàn này mình trưởng thì chả phần nó bán và con cha nên mình con chẳng xong cho việc lia bàn này sẵn á hay sản khâm thay là khỏi bàn chụp tiếp cầm đăng bên này nè bàn là bài trai sẽ đôi nhé cùng là bàn chụp ấy chẳng hỏi là chụp tam chụp sang đấy con cha hay cho việc lia bom ôn bàn này sẵn và